Lai phi barok sesi sempat hakalinti bangin ya cakani ka MDC election minta kasngi ngadon bat ikertong jong ka khnam napo soring kham constituency iba Joseph Pindro te ngin yakran halor kani ka jing penkre jong I yakani ka MDC election kublai ba Joseph ni tip ipi komuta ting shop te na ka kam ting shop sha ka kam politik hakon kom bai phi koi kalong ba borok ke legislator ke along aktor ma te nga ke aktor nga kwai ke legislator te ka point hi ke bang mi bantrai ka dei pe halor ki jinge ki ba loyalty sibun disnam te ai I ba ki jong don haka kya ka son ka ba aso ba ki don kamera mi bantrai te da hadin ngapet yakini ki jingja ke jinglong jingman state kat kum ke district council kat kum ke board ke bakadan tengi iba new for art livis nem rakyat tengi dang ke snem kala rakyat skmat tengi rakyat sak sedin te ngaso bangidon kamban forward ya kata tenga mi menteri nem ta kan ke bahar met di ba ada ki pai ba ke ala ringkat bagi nongrim jong seng te kemudian kita kan nongrim jong seng te kemudian la itip ibro kata banyada ban tungkeu ban kentiwi gila jong ban pene sa la kumanga kran mene ngong ba ketin yada kan thup sibun ki kumut ka ringin ong yada ngi yada ke je banje ngi yada ke lok siap ngi yada ke reti dustur ke sensar snong ke sensar ma ka kirai ni te bro ka ba kan thup aka district council teling ini kerani ke pungkeu ya ke kentiwi ha kentiwi lagi jong nama la ngi kentiwi ya lagi jong tagamut imuto yu ban training ta jo ba amar ni tip hang ni dan kan makasan lak lisya ti la mentang ni suku kasan lak te bani compare ba kini ki mainland India ti ni padong LM ka population ha pori India karon kuma sispa sau pukro te sispa sau pukro sei kasan lak sei sispa sau pukro tingi kwa hiba nang penek pesak kat kum jing yo jing ye tu ba pang kat kum sidul ke bla busut apa constitution negeri India ni kwa hiba idon kam penyadai nanti bat ban penek pesak taruh ode doi mari ke I bang idon ni ha ban penek pesak kan ndai ke situ ki so kata tingi I pun ki parti dikasih jantia juni ke I da ba kecil pi ka kham ko we kan ong pi akor bang rung sak ngam dan kam enrollment kabamut ba habam dan kam enrollment ngadon kam menteri ki dong ki bidang be nga ngarong atri be nga ai kam tang ba ko we gadi kun kam sempen artli ginongrim ka ba kai banga ka ba kita ginongrim ki banga hadali ngapakat kalungba ngap sutu sai ladi ngadon kuno nongrim adon nongrim ban train nam tan har met pa ba ne ngadon kuno nongrim te di kata ko ginongrim ka banga don mga kalung ba banga train nam tak ba ba pemen pa ba ka ba ar ginongrim ka di jong na kini artli ginongrim na fi klub nang haju te pio musim ban train kamar ka nam bayeng nam ta kapten ka perform kam kun trek national movement tengi sutu ba apakah ni seng ke yang tik tang nam ta jongki khasi lo jong ki jai bri lo jong ka ba tang sa garu sa kam kon chu ta mo ni e ke sta jongki stay bikin dah hi bikin ya pergi ki perlok garu jong tamangi kat kum kerteng jong khami ka tum tik tai di nalor ba nga don kata kam sim bantre nam ta gi lo jong bat nga rong sa khnam lu bangai I ya ko to ka kerteng jong ka bat nga so sulur ban nga sa sungai bat so sulur batre kata ko we ka long ba ki ai kluit inga bang frame dei bang habat panjiban nan manta ka khnam la pidon kuno ko organize ba fumut bun le kum kinu ki activities kendaran kam mon ong ban up in no ban kam ban pile hi kam pi inaugurate hi program fi khat hi ban kata ko dei kai bang astronot ban kam ban trai namar ngam kam ban solution talagang haja ka constituency jong I kuno ya lagi bahkan ni kecil kun I nasuikan ya ka brief nyotro hi bro go ko long ba ngala tre la sistem tam amare ki issue ni te ki pai ba sol kham ki amar ka pertai social media mata pi I umno ka long aktif ba ga ni platform ke hadin bang ngala li ki issue bon nang ta ko ma fi ong mantan ngala don ka screen du musra ko tin shop ma da tu ki poro ki bon ki ba itu ina tenga kwa ko mon ong ta ga nyam kwa e tam don ka screen ban up aku ahi benda tre abang adon ko si menteri nam ta ki pa ban wan ra ke ke bahatam nam ta ki nam ta ki duk ki bakurdo nam ta ki basam jenjar ini le ban mi chakhot ban tre de da ka sim om da ka ada pi ong da kam tumut hang nu ru kamut ba ka khnam ka tubun ada pi ong kam kamut ba hang nu pi sam jing hang nu pin sam kinu jing jenjar kamut da ka bor ma kham kamare
Nagade kita ga ikai te ndai ma ba klai I kat kum ki issue tu la tu ki keleng but ai nomor kat kum ki jing sutu jangai tangki views su aga jing sisang ada dan kam hapo ka ko kejar benjok ke buat ndai ki views ki ba hapo ki social media ki bangal akran kat kum ki issue ki belon ke berang strength te ndai kum tu ki flex di kira nam kya he tu nek nomor ni sokya je pun nomor kum tu gi ikai te ngende pai kai ki views ki poi hodu silap aro praja silap tamit la sutu pai ba tu ta Bila dah lada ki pai ki ai ki tak ke ai ke tak kun ra I ke PHTC ya PHTC kat negeri itu Kejumlah zaman 4 Islam balik nama ini sepu nadu naik sepakan kuasa seperti kami beliau mensupport election South Sea Shwaban mix dia sabun ini okey naik sepakan kuasa jadi gubernur bahasa kita sarung sebut dekat election kita ini di Pakistan tinggal suba tak kum gajing ijunga gajing aliti iba ke distrik konsil don sebelum itu iba upai bagi nak ya ke balong kita amar lering ini keren yaki niki jingnong ha ka khai pateng lering ini keren ha jingnong ki khati kilat yo kam yo jam lering ini keren ya ka school lering ini keren ya ka juga jingkya namar ni sutu namar banadu kitu bisnam mensuak karna sepasan part kini primary school ki don ha po school se boleh ki sak ni no pi kini ki health center ki berat ki ba dei bendon hot mentaru dei bendon keleng ha po kerdi apo ka bring yo tat ni dei la sak ni no kini ki CIC kimi ini PHC ka district council lu pedai ka wi ka vital roles ka vital role ka bala ban create ki tapi banirap ini ki berjungi namar kumbangan keren mentang kalung ba ka district council hi ka dei ka tribal administration governing body ka badai la ka jongbet nimla bani kan state keberon na gojong hi ka kom long joka yang dei la dai nadu tu por bala ban set ya district council ban pet ya ka sensar kada mdai tai ka sensar kada happe ya ka bah kamian pro ti ka ka bangi I kalung ba sibun ki an ki bangi hab ban penbet hapo district council kumbolong mata ni iba ki bon ki belum keram kapan ningkong tam te kedai bangi stress ya ka trading license amar ba lada don hi gi brejingi namar hakatu trading license trading by non tribal regulation act 1954 katu kala kan sa ban regulate ke bamut bahabal la don gi brejingi bala bantre kamut ana don gi brejingi kata tidak berpuput hidu kata tidak berpuput apa pipi kata tidak berpuput keleng dah pilih entah namar ba lada kini kimla ban yo executive license ki saban jaka jahi te ka bejengkeli mata golong ba kumnu dang yo trading license ke abala don gibri jongi ki bala bantre kumnu ki lala ban regulate ka te kumnu kini ki dang yo sio ni ke uju udkhar usong di post nam to uju udkhar usong di post nam uju udkhar te beli mna ban thma dina ta kada ba si jingi samai madan din ta kada ba si jingi kim kiu so sing lono kending kita hi ki daw belum yang ka bang hapan mi jakmat bantre bat ban clear igni fight lari pai ba ki alat yang ni kenam bangin wan hapo di sekonsel tika bumut ba ngibu por ba bodin 6 month ne 1 year kamut boro in kalilot ni penben ki boro ita kamtam sakawilu na kaleng kham ka sukya ba yo drugs kat kum population yang bangidon khasan lak sorry khasan lak population mentah kat kum gijing I kat kum social media ngi I balai lak ke balak lak drugs te perkara umpi kan apa dukur ko menyadai lada ke kinong di drugs kinang kiu lada ke population ka di khasan lak kinong di drugs kinang kiu kin poi mentah tang ba khasau lak otang ba nyulak kamun masteng ladawan kuno bor banabar kum gini kin fox kinang jor manu bani da nyulak blak su lekar tu drugs bat nyulak kidi ban kadi ga ai bangi haban